Perjalanan menuju pantai Mesra. Ini penginapan. Ya, sasaran. Ser-ser. Stay. Homestay. Karena itu dalang. Itu nggak lereng-lereng rawe pantai dulu. Ini kan wisata. Pantai CT. Oh, cekat nih lo matanya PC. PC teman. Mesra belok kiri. Kiri. Oh, Pantai Mesra. Jadi teng Bulog napa teng Pantai Mesra? Mesra. Pantai Mesra lewatnya sini. Nggih. 1 unit masuk, Pak. Lah kok mlebu kebon. Ini cara masuk. Nggih, masuk, Pak. Kira bayar parkir. Ini kok ini kayak. Kan buluk Mas siji. Sido pulaan telo iki. Jagung. Jagung, Cak. Jagung besok. Pamer apa cah kok ini iki? Oh, astagfirullah. iki apa, Cak? Lagi parkirane ta. Ngene tok iki. Anyar itu, Cak. Kalau ragu. Mbok wangi ra? Ana, Mbok. Kacang juga. Apa yang oh panen ulur kacang. Panen. Panen kuwi apa godhonge? Lah wae. Lah iya wae kuwi kedidai Jun iki ya. Jun Sanyata. Kuwi tekan mana oker. Iki lurus iki. Terus iki. Nah, saiki. Iya. Ini jangan dulu ya. Ayo. Kleru we. Ini kok rame cah. Satu unit mobil masuk. Turun di dulu oke lho sitok aku. Parkir. Bayar dhewe parkir tok. Parkir tok yo. Ben kilo. Ben telu. Kilo parkir. Pinten, Pak? Pinten? Parkir 10.000. Ke wonten nak. Nggih. Ini sasarannya 12. Ser-ser. Jaremu rong seran. Kok kebiarkan entek dah. Parkir. Kita udah. Nggih, terima Nggih, matur suwun, Pak. Turun. Golek-golek turu saiki ya. Ayo. Kelas menuju. Ini mesti garing cah. Adep norono ya ben tak panas nemen. Kuwi ngandenge apa jenenge? Innova apa? Iya, adep norono. Kan kok panas ngono. Mesra. Nah, kan nek gambar kan anu, dorongan tok di sini. Iya ta njero kae. Ya, turune ngono kuwi ta. Naik terus di sana. Oh, sik. Sudah sampai di Pantai Mesra, Gunung Kidul, Handayani. Iya, tetep itu. Orang rasanya aneh lho, Ju ya. Kono kae ta ngene. Kono kuwi, nek kono kae, Ju.
Seneng ngulur mati kukupe sitok-tok ju. Heh? Ngulur mati kukupe seneng kena. Iya. Ini ngapain utamanya tuh? Iya. Carane pantemen serakan nggo nganu kencan. Wih, tok.